Tala whanau foi tula ai o whaopoponga o tala lau litio Polynesia. A o whaapisa-pisa o ai tangata taito tasim whaala potoputonga. E au fiail au kerisiano o e alolofo alisiusi o Mangol Pasifika. Ai ua whalaulo mai ai e leisi o ilatou na le fionga se malu e Laura Lee. Ua whaunu le tangi whaaltula fono o whaala pototonga o le whaasao Amerika Samoa. Whaasanga le malo o Amerika, le federal government, ono le fuafuanga e eli le alititai o Sami o Amerika Samoa. I whamaumaunga le fionga se malu. O le amatanga o le tausanga na amatu ese tusia le NMFS, National Marine Fisheries Services, e whaatanga ile malo o Amerika e whaawau le lisi o fuafuanga eli o le alititai. Peitai, e le ato atoa vaenga e tataun whaamlieina le tusia le NMFS. E manatu le malo o Amerika e iaia whaina ai le a whaina tele. Ua tufa atasi ai le whaasao Amerika Samoa ma le Conservation Council for Hawaii e su le malo o Amerika i le lango-lango le Earth Justice. O le te e malo sia Amerika Samoa i le deep sea mining ai mai se ona taitai i le kovana rutui kovana taitai o mauta lua. I le whaatatawa Amerika ma lango-lango tu fo iai le ekalesia whaaputonga kirisiano Amerika Samoa. O le Diocese of Samoa pango-pango. Masau noa whaalawa i tele i fo ileli fo mai o le whaatono le aonga tu spaia a le Pasifika Reverend Upolu Luma va Ail Fontele a le whaka a sa ia iu lailo o luono. I le alanga tatawai o le whaapisapiso o e whaasao le Pasifika mai le Deep Sea Mining a Amerika o le Save the Moana protest le na mol mawina ai Samoa mai Europa i Amerika na taula muai i le tala whaatai mala te tele o Amerika i matu. Whaawa waiva ia sa umalava le lato te te o lo whaaleo whaasanga i le elina o le litai o Amerika Samoa. O whaapena ai foi o na moli mawina i le sao o le pui mea sina Amerika Samoa. Le PMAS, le finau, maisi wo lato whaatu i ese umalava whaasanga i le elina o le litai o tutui lama manua. O silia ma le luas fulta sanga i le aisa swing o le ati o lau niu, ma whaatama i ai niu e manu ai niu, i le atu whaleata. Mai waina wha solo pea le pepe mai o tumutumu o niu, ma mate i fuai lava, peitai. E le utu mamaina fu el mtanga renga o wha to anga la to ngā renga tau mawhai, mo le tamate ina le o manu ai niu, o mo le mawina, le ama mai o whaatama inga o le se, ai o wha te tele le atia manu ai niu, e no nofo i tutonu o moe o niu mai lava i le niu muli, ma niu o mawalulunga. O to ulu ifo lava lau moe o niu, ma wha awa wai lava. Mai le tu lau mtanga luenga o whaatu anga, na whaati noi le vaenga FOU tua, o la au toto se o onga, o le ngalue ina o whaatu anga o whala au aina, o koko ma le niu le tu ainga o whaatu anga toto whaatasi, o le nā o onga na whaati noi sa anga si umu, ma wha mamafa i le tausia malva aia le lei, o wha mai ma ini seti e wha le angala au ma awala i tonga fiti ai. O le isi awala nau lato wha la wiloa i tau sanga wutua nai, o le ngausia leo le siama e whiawea i el manu ai niu i lunga o niu, ma pipisi atu isi manu ai niu e mamate ai, peita i lo wha awau lava fianga o whaatu anga niu le tunu. O le talo le tupe wha sosoa lu o luo fitu, wa watu ai le malo le luas fuluiva te simal wha miliona tala. Ile mtanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiwai au fiai, le luas e fulu te simal fitu miliona tala, mo le atina ina o whaatu anga le tunu. Inisi o tala, o le itu malo ai nga le taile o atu ia le whaasalonga por kalam wha loa a le SVSG Samoa Victim Support Group. Ma o mai whaatasi ai tō tino sa tui malufilufi a poli mauta ma manonauta. O le aunga o le aso, o le tuliloa ina leo ngā ruenga sosoani mo tangata ta i tō tasi, ma ainga o lo tupu ai sa wanga, ma le whailo atu a wala ao na tali tua i sa wanga, o whea te alu iai mosif sosoani, ma le tāu o le apa e vili le laina sosoani, al SVSG le valu se lau fitu wha. E manino lava le whea o le aso, e le ai se awa noa mo sa wanga i o tātou a inga po nu. Ma wha asoa ne ai le wha whea ngaingo le whaka sa apoli mauta, le sunga pira paunga, a wete whewhe ta ule me se. I le wha asoa na tala noa i ma whauwhaunga o mea na tupu ia i la tau. I le wha asoa, na moli mawina tala noa ngai ma whauwhaunga o mea na tutupu ia i la tau. O le nā wha asoa, wailo ai vaenga e tā ua o lo o iai o se awa noa, o le wha tala noa i nai leo tangata nu uyo la tau sa wanga,
sa ilif so soani mga lue fatasi mo se suwinga lelei. Mafaaftayay SVSG malo au fatasi o le United Nations Trust Fund ili faawa wayon so soani mai male faapaanga e faa atu le por kalame inu itua o fai maava noa e fatau nu ai ya wa onga o faia ai o le sila fia ai o tātou tangata o tātou tangata ma wa o mai. O le tauwanga tau sala e sa ili ai se la le lei Miss Samoa mea sina Samoa luono o lo ta pena i ai le pule ngō tūlisi Samoa. Ma whaalau loa mai eita mai ta i tau vai au fiai Larissa Maria Pona Baker le Miss Tau Messina Island Resort. Po mau a lam tiu fea waa le Miss Silly Eco Farm. Mille Rhonda Samuel le Miss Samoa New South Wales. Caroline Malaitai le Miss Quen Samoa. Hope Faith Miss Samoa Hawaii. Fatafa oi tafa mamao talitali la wipu pafutui. Lavenia to aivao. Le Miss Autalavo e fakasata nunga manono. Loto nu utolongata le Miss Niceses Teachers Training Institute. Tilmoa Tucson le Miss Langoto Resort and Spa. Olfa moelo lang longoina company Telefonia le Digicel e Veni Fiji Airways le SAP male Beautiful Samoa. O le tauvangan masina FOU se tema mo la le leo le Messina Samoa, Miss Samoa lu olu fitu le o fa autu ile ua TALA Messina e mama e le tavae yona fulu. Tala nao nei tu la me lau litio Polynesia.